velika karta. Preko nebračnog lica velika sreća i srčane brige si bacila pod noge za celu istinu. Sujeverne gluposti. Let's tipit. Dobar dan. Dobar dan. Zagorka Milić. Da. I Radmila Radošević. Da, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Vas dve ste crveni. Izvolite, potpišite. Koje su crvene? Crveni se brane od agresora u slučaju ratnog napada. Po prijemu poziva javite se jedinici civilne zaštite, izvršenje vaših ustavom i zakonom utvrđenih prava i obaveza. Ali to i za atomski rat. Sve će vam se objasniti na licu mesta kad dođete. Hvala i doviđenja. 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 Možda je ovo prilika da sretnete nebračna lica. Izvečeri tajnosti. Otišla? Nije još. Jel bilo ono? Ne dernjaj se, ne moraju svi da nas čuju. Tu sabolene, brate. Koči gore. Ne mogu, žurim. Ne radim ja u državnoj službi. Ajde, ćao, vratim. So how is he? He is always fine.